Ngayapai siya kita aga Shithi siya ki Hebru ka Nong ba Shipo ka dekot ka ba laipu ar. So the title of my message is this: 5 practical steps to start the new year strong. Saba, 5 practical steps to start the new year strong. Dan santali ki Mawjam haga jingim jungi ka pangilaban Sdang daga bor ki jongblay ng taon yung Snem arajar atusam. Bagang penpai ni jingmut tepi sebagai Hebru kan Nong bershipo kan kot kapa laipu ar siapa ka ketin ni jongblay ka onggumdun. Baru kini santali ki Mawjam kini daga kabasdang da udak ar mo over the letter R, and I'll give you one by one in English and also in Kasi dengan ngek bakalong juga kui ka jingim jongpi. So siapa? Ngan puli di kan Nong bershipo kan kot kapa laipu ar. Henry to yakin mau kita kisni kiba menshua ha kiba ondala penshaya pila sha ege jingale bakrau ke jingel stam siap bangan puli bang sisen yegene record Henry to yakin mau kita kisni kiba menshua ha kiba ondala penshaya pila sha ege jingale bakrau ke jingel stam siap bangan ketin jongblay kadang shibun mahaki dekat Bible kiba keren syapang bangim day ban pai biang syadin ngiri ban klet no iki goro ki belajar syadin juga jengim ngim day syuk ban kan mau yaki hana ki don pat ki baga ktin ke jongblay kahikai ini ya gabangin kin mau. Hallelujah. Amen. There are some things in our life in the past that you need to remember. Hallelujah. So that's the first word na kwa ane keren berpi ini ktin banken mau sabat to remember tinggi ni ketian banken mau kapun bah ki hari kawai na kagade gani sabat ka Bible kehikai ini bangiri baniyai ken mau ya kai ka Jisu le araja Snem menshwa. Amen. That's the beginning point. That's the start of our journey with the Lord. Hallelujah. Usnem Thymmai haki kun Israel hadin ba Moses u pelati ki kun Israel negeri Egypt Exodus kalau ba khatar ko ang ba uniu long Snem ubnai ba Thymmai yapi ba pi hapan penmi ya Snem jong kun lang brot ba banta haga shabat in jong pi. So the new beginning began in centered around the Lamb of God. Amen. The yang ay piru ka jing Sdang ka Thymmai kan tawel pelun hau kun lang brot jong blame Jesus Christ. Amen. You begin with him. Hani ka way pat ka ba haga Hebru ka ba pair ba gani ka kot gani sa ba. Ka way jing kan mau pat hangni gani ka ba pair ba. Hani to ya kan mau ya gani gisni ang bro hani to ya kan mau ya gani gisni kiba menshwa ya ke ipat ke kiba menshwa hirong ka kan mau siapa ya gani ka kubor ini ska. I believe if you get this in your heart today, 2024 is going to be a different year for your life. Amen. Siapa? Wong kiba menshwa ya kiba andala pensyai pi ongro andala pensyai pi. Siapa tiu por kren syapang kata jing pensyai ya gaba kini ki jiu kini ki kun ki jongblay kila yo na utrai. Ke kini ki jing pensyai siapa? Kaktian jing pensyai hang ni haga Bible parang jopi kadang kaktian illumination or being illuminated siapa. Katu kaktian kadi kataken kaba ubli upen syai haga dono jopi yaga jing tmu joku yaga jing jopi. Amen. Hallelujah. Kani ka jing pensyai kadi kataken ka jing ithupaw kaba ublay uay ka jingem jompi haga by day baga jingem jompi shime. He gave you a glimpse of the vision concerning your life. Siapa? It became a lasting impression in your heart, which you know that this is what God wants out of my life. Amen. Kadi ka ni ken ka jing pensyai kaba ublay wan ra haga dono jonga bagadi kan niken kaba ublay utmui ka jingem jonga kadi kan niken kaba ublay ukwa na ka jingem jonga kadi kan niken kaba kadon haga purtei ngadon ka jing tmu jong ublay bakata kade nga slow thu ya ka kaba ublay ukwa ka jingem jonga. Amen. Amen. Hallelujah. Tiu Apostle Paul kong tu kenal ya kata ya kisni ki ba menshwa ha ki bala pensyai pi connecting pensyai pasal tu it's the word photograph.
is the Greek word photograph. He's saying, do you have a mental picture of what God wants out of your life? Hado bidonam gadaga gadur haga jingwat jampi ke ego beli kwa naga jingem jampi. Lesi piat naga daga man jong blai. Ngamo mo piat pi sotu. Lesi na preng jongi hangni pi lesi pimtip ege ga bobli utmu ege jingem jompi. Dana preng jongi hangni lesi piat ege jing tu jong blai. Henry penbang ka por ka wan pila kan riano na ga bobli utmu ege jingem jompi ba pipinya. What is that thing? Ke kata the Apostle Paul on kan mau ege ga sni ka ba pio jing pen shai ya ga jing tu jong blai ya ga jingem jompi. Ta shai me kata remember the vision. The word remember is very tao mau sakin mau dan you babu chicken mau you know gamot kidan kit gabah kibri kila yap no kibri kila yap lesi kidan ki ba gajah ga chicken jompi ka nesa ka dono jompi ke bo bleu krani pi kataro ga de chicken mau amen lesi ngan mau ni ngamna bro ga chicken pi. I still remember how nyotrik brai ba arjan khandai Ubeli ukhat ege jingem jong asing a full-time ministry. Arajar kandai ngayat ngajin sumpu. Tang 3 things God said. You will teach, preach, and heal. Simple words God spoke to my heart. Hadu mentamane if I go back to that Tylli nga puri itu ngapen kan mau yele dia siapa ya kata ka bawa beli upen pau ya jing tu jong u ya jingem jong. Hallelujah. Dia piru ke kon jong beli siapa? Kaya mo beli Ukraine pi, kaya mo beli Ukraine ke jingem jong pi, hadi Snem ki ba menshwa jong jingem. Lesi piat hagata menta, lesi piat ke jing tu jong beli, lesi bono pi kurmar jingmut. Pidan haga confusion ba piat ne magata ke jing tu jong beli. But let me tell you this. Paul ang na ito yakin mau ita ki sngi ki ba menshwa. Kan mau ita ki sngi ki ba menshwa. Kan mau ita sngi ki ba beli ukta ke jingem jong pi. Kan mau ita ki sngi ki ba beli tap ke jing tumu jong u ka ba namam jukut haga dono jong pi ka ba pi bitip nong ngangatip ke mga kambal le. Ngangatip mga kambal nong yelap. Ngangatip mga nong hikay. Ngangatip mga nong uta. Ngangatip mga nong uta. Pengkul mar ching mo pitip what you exist in this world to do. Amen. Hallelujah. So the word remember. If you want to start strong, lalu hikwa ban Sdang klan yung Snem arzar arpusaw siapa pihak ban kenmau ya gajeng itho pau kaba kenjable kaba bleu ay gajeng jopi. Hallelujah. Ano ba sisir? Pihak ban kenmau ya gajeng itho pau kaba kenjable kaba bleu ay gajeng jopi. If you forget the vision God give you, you will not be able to run your race. Lara biklet no ege jing ithok mau ka bobli wa ege jing jopi pirum la ban mare ya ege jing mare thong jopi to ini apai kindia balik ni galong baran kam hatu kata siam ha balik ran kam para kan pri bini ka tian jomble so bhale Ecclesiastes kanong balai de khot ka baling kom lesi piong o pastor ngangate pihak banda lek nang ngalakon ka tian pihak banda lek nang ru ban bu jingkan mau ya kata ka ba uplay ulana krani ka jingin jopi pihak ban delek na lesi pihak ban tho lesi pihak ban pain na gadur lesi pihak ban bu haga jintia jopi lesi pihak ban bu haga yit khmi ba pet mana kasni o gari ka ni ka uplay krani ka jingin jonga o gari ka ni ka uplay thui ka jingin jonga o gari ka ni ka uplay u angnot na ka jingin jonga ya kata pihak ban yai bu akmat jopi. Amen. Amen. Sekarang hai kini gue, pimdan hang ni, hapertai ban su pendap ege jaka ke sudah jono. Amen. You are not here just to occupy a space on the earth. You are here with a purpose from heaven. Amen.
Pidan han ni rengkat bagi jing tu jong blay. Terus siapa Ecclesiastes nong balai kat paning kong ang kuliah kong tangan ni. Dan ka ayom ni ki baro bat kapor ya ki jing tu baro hapo ka pening. Amen. Amen. Omro om kadang ka jing tu jong blay. Ya ka jing em jong. Hallelujah. Balay birong kang man kan mau ke jing itu bau bagian jablay. Siapa kui kon be jong try. Nama pim don ke jing itu bau ke bagian jablay now try kapadan hak mak jong pi la pim kan mau ye kata pin mare lamwer ni usah mara rusak. If you don't have a vision before you, you will not be able, nothing will motivate you to do anything for the Lord. Amen. Haba peaceful toy getting it to bow the jong blay haga jingim jong pi kata kan ay ben sim ya pi ba pinyak shaprang lawan ke eryong lawan ki jing lawan ka nem snew lawan ka no ke jing le jo ka jingim pinyeng joy ban mare nama piken mau ba u blay te utmu kani ke jingim jong. Hallelujah. Amen. Are you listening? Hallelujah. In the purpose of God, things are not easy. That if you ambag jing tu jong blay baro kin suplut kin chu David man shulong bet baro can even fall into place like a ripe apple falling from the tree and you eat it in your mouth. It's not like that. Kam day kung ta jing tu jong blay baro chu suplut ki baro siapa. Ngilek choma siya ka Proberb kanong baar kundai siapa. I have this message in my heart, hot, I'll tell you, hallelujah. So many things I have in my heart. The man lagi kising ang duay, how try. Kaya ka mga kren, kaya ka mga amnot na kajingam chong, kaya ka kubor ang day ng epi. God spoke to me with this message. And pag kaya ka kubor ang kren epi, kaya ka juro ng ngek play, kaya kren ka jingam chong un ay boru epi mapinyak nyo sa mazara tusaw. Amen. Can mau remember, hallelujah, is that first word. If you want to start strong the year 2024, remember, can mau ye kaya ka bubli Ukraine ka chikim jumpi, can mau ye kaya ka bubli wakan shay ka dono jumpi, can mau ye kaya ka bubli wang kuon de ka niye ka mga amot na ka chikim jumpi, kuon ka di ka niye ka mga kwa ime ba manle ka chikim, kuon ka di ka niye ka mga kot ka mansle ime, kuon ka kot ime manle business, kuon ka kot ime manle kumta, kuon ka kot ime manle chata, kata ka di ka ka pihak bansa banbu sakin mau haga dokno di jingim jumpi. Amen. Proverb at kundai siapa? Arpu kundai kini rekod ka basmo bang pala hadu ka kata. Ilai jukran berbor ni ketian. Ka Bible ko kumni siapa? Ka Bible ko kumni so tanap pa ini rekod at kundai kapra. Proverb at kundai kapra ko kumni. Kong habam don ka jing itu pa Hebru ki kan terno ya ka adong Henry utang ba sumari ki ay sup utaken siapa ha ka bangdon ka jing itu pa Hebru ka terno ya ka adong so sing siapa ngan puli pi na ki different translation ng Bible ngan sa translate pi siya ka kasi siapa ki translation ka baning kong ko umni anong siya ka kasi where there is no vision the people live purposeless meaningless lives. Larandam ka jing ithupaw ka bakin jablay ha ka jingim Hebru kinim ka jingim klem ka jing tumu but kamdon ka long meaningless kamdon daw ye ka jingim jungki katali maning kong kabaan. Where there is no vision, the people have no sense of direction and lose their reason for living. Siapa? Masih lagi. Where there is no vision, the people have no sense of direction and lose their reason for living. Lara Hebru kim dan ke jing itu pau ka bakin jablay ha ka jing siapa? Kim smo thu shay kinyat siapa? But kim don ru ka daw ban im sho ha ka jing. Balik Hebru kim kot no ela ka jong ka jing. Kibapun Hebru balik kim kot no shiten por ela ka jong ka jing. Ka wei na ka daw ka dei ba? Kim pat so thoi ka jing tmu jong blay ka jingem to ki kalong let kalong ki so ba ngayon ngali ka jingem kalong len I don't have a purpose ngamdan jing tmu. My life is have no sense of direction siapa. There's no sense of direction in my life. Kabalay siapa gani.
Where there is no vision, people become lazy, dissatisfied, and sluggish. Laramdam ka jing ithopao ka bakin jable, ki brio ki jaitu no sabha, ki brio ki jaitu nanta, kim dan ka jing hun ha ka jingem, but kisule jaitu kisu naramnong ba ki jaitu lon ha ki baro. Namaramdam ka jing ithopao. Lara pikili marek thong manang si nong beli pikir setiap beli marek batay piba nga hapan compete haga kunta Olympic nga hapan marek lesi man marek spy marek kulit udan ka jing thu kirang setiap. Why? The vision will motivate you to do something. Kibriyo ki ba pulikot ki keman setiap beli bilang ki ni pulikot mau beli pulikot ni ni palat pulikot palat na rai bisbet sabit no kibriyo dan kibriyo henai pemtip ki thu jong ki bale nama they have a vision ki dan ke jing thu pau ba larawan ko to ka por ka bangan let ba tho examen ngangan pass kan le bha bale ka don ke jing thu pau. But if you have no vision, you will be lazy. Kin jai tu amen. Anyway, where there is no vision, the people cast off restraint and become undisciplined and unproductive. Laramdan kaching itho pao kibriyo kaching jagi kamdan discipline but kamdan kaching six so kaching. Skapa could be try. This is just the first thing that I'm telling you this morning. Kadan kaching itho pao. What you vision itho pao pastor? In Hebru, the word vision is very simple. It means the ability to see by your ear. It's a mental image you have of yourself, what you're going to do in life. In photographic memory, oh, I have a photographic memory. He'll give you a photographic memory of something about your life. Amen. Hallelujah. If you want to start strong this year, 2024, let biang no pastor ni juju hatip de. Hari bitim nam, ada people refresh lagi. Bankan mau biang sa sisin, ya ke ka ba beli Ukraine pi kan I bore pi banong. Hey, dasing aki natip man ayu. I know what to do. Hey, la shay natip man ayu. Hey, la sising natip man ayu. Hey, la shumbanay natip man ayu. You don't have to ask me. My whole life, the moment I get up in the morning, my thing is about ministry and nothing else I think about people. That's God's call in my life. I have no shame about it. No, this is what God put inside of me and I'll keep doing it for the rest of my life. Amen. Hallelujah. Amen. They say you're a business-minded person. You get business ideas. Became a step. Open palm ta, banlong kumta. That's how God designed you. Amen. Kan mau. Jika tak kau boleh kerana dia sama yang dia away. Mensuang dan apa? And batay pi balik ka jing itho pao na nika vision ka so powerful that you need to remember. Mensuang as a scout master mo nga doon po scouts and guides. Kau ay ka bang ijule hakapor ka bang ile hiking and hiking or ngile trekking mo. There are let shipot kan hon ba kau ay kan hon din ngi hap let ka cloud. Esiki ong hap kiyo ta ulong hap poi ni Sdang nang ni hap poi ta ulong. But ban poi siya ta siya taga destination ni siya taga thong kibon ba ki kay gidan gibriyo ki laya hashwa sa ba haba ki yan hashwa ki root that lupa ki bo direction. Kemudian dia pindah din ru dari Snem ru oh pin iti direction oh ngatip di banyak nang ni oh ngatip banyak nang ni oh ngatip banyak nang ni kawai ko mangalap gani kawai sa ba kajing itu pa ru kalong tik kum kajing product ka jong blay ya kajing im jong pi. Amen. Vision is like a track that God lays it for you, a blueprint so that you can see it and follow God's plan for your life. Amen.
away. Habang ayat untuk trekking lang ka hiking nga lapi kini baru ba. Kinon kipor nga haden hatem. Kinon kipor nga hapen nyom ni kisanyom. Wala ka pani ka direction ro nga namot kani kalenti ba hawat kalenti ka ba kadang habyat ka wa ka ba he. Kum ta ter de ha ka jing ya jong pi ha ka jing thop ba ka jong blay ro sa mai kani go way. If you have a vision, if the vision is there, you will walk no matter what. Amen. Amen. Don't give you quit no, you can shake play. Don't give you quit no. You can lay, you can go walk. I don't know joki. Namara palat. Ni so jar palat. Ni so palat kumni so palat kumni. I'll tell you this. The plan of the will of God is going to be uncomfortable for you. Kado jompi ka no uncomfortable. Tengok ke Bible ko ang kado ka tulad ka mensiam ka no nagloy. Ka mensiam ka no nagloy ban ne kado pan. Kabundaw palat kado. Kado kong ni thai, ni palat, ni jenjar palat. Kung ter sama. Tengah kuat ipi orang ni por. Kan mau ipi orang ipi orang kan mau di sini tupau. Bangile cuma syaka. Kam Ki Apostle no baat pun rio. Kini lain kini khot Bible kiba. Semua tenak adu kata-kata. Dan pen ipi ke jengem jong Apostle Paul. Beliau keren you. Bat upen iu. Ya ke ai kebudan kam penlek bang sepen ipi sibet syadin ba wa Apostle Paul orang ipi uklem boy syaka thong klem na kanu jenge ke babon ke jenge umat arpun rio ba kan rio lu ka ba khaprang puli ba kalong henai to ke to yang ru samba u ha por ka ba u Jisu mi pau yo Saul ha le dis Damascus upen pau ye ke khot tong u ye ke em jung samba henai to ke to yang ru namar knang ye kani kai ngala mi pau ha me banthong ye me banlong unong yala kani kong kani kata banthong you bane you I have called you to become a minister of God. Simple. Nei ki brio ki ba JDP banong nong yala uble u JDP. Amen. Teu Paul, teu blei wong you Apostle Paul, you Paul wong, hen blei wong no, ban thong ye me ban nong unong ye la, ban nong unong pla, ye kini ki ke ki ba mela yo I, ba ki ba ye ke ru ye ki ba ngan pen pau ye la dia me sama ar ta thon tli ka we, u blei u khot you ban nong ye la ka ba, u blei u Jisu ang ba mes Paul men sa yo shibon ki jing ito pao ha ka bre ka ktin jong ha ki jing jeliu wa manuru ki pat yo ngan per pao ye men ta ka ba ni ka ka balai sama ka balai da ka ba pelat no ye men ka pat lang bat na ki gentle ha ki ba nga pa ye men ka balai u ble u Jisu u ang yo Paul ba nga khot ye men ban yala sha ki gentle shi ki bam tet ble sama. His vision is very specific. But somebody can go away. Kajing ito pa no try it's not abstract. It's a concept that you can hold on to. Kalong tik kung kay kong pyo. Nalaban bat pil ong kuma pila ji nuno kna pi mau tu ka. Karon tu ka an ka paman shwab ha ki ba ong mo ban pen hap di ding barok jero di kna ki ba sdien ba kti ba jat du ding mo ngam sha pi no di ding kemana ni tu ka an ka ba pen ni di Snem ki ba Snem pa. Te ya ke jini tho pau ru phiap le thik kum ta phiap pan pyam kum ta utrai la kren nga bang le ke ni wakti ka jat ngan bat ke khat ke ni lawan ke ariong lawan ke jinge nga te ha ka ni ngan bat trai ke rum la ke ni sto na that's how it should be amen Reda man penpek ki kmat jong ki makin yo pai na ka jing dum sa ka jing shai ba na ka bor jong soitan show blay makin yo pyang ki ba ma ki pok bat ka benta ha pleng kita ki bala pen khoi na ka jing ye ka ba hanga ha kini ki khat pen yo irot u blay he just plainly told him what God called him to do. Amen. U blay u khat ni people ne ke ke jing into pa let's say if you run if you Pastor, I'm I don't know. That I feel that this is the best day for you to pray. Amen. Kaya ka sige magpae ki bantuay ang try panpaw nga kaya ka ba matumuy ka chicken jonga. But when he reveals that to you, sapay ka ligaway. Habang i-crunch pang ka jing tumuy jong blade, listen very carefully in this. A lot of people miss this. Hagawin ba ka jing tumuy jong blade, pinyat hagawin jing ito pang ka jong blade.
Kidan keke ba pinong kaman le skap ha. Kaway kede gani. Understand this. What is the steps? Kaya gini kisinja mo beli wong ipiban le. Lesi kabala syai. Ndero nang tala si Snem, ndero la simpanay la syai beli wong ipiban le ayu. Lesi beli wong kun apa na men kapulot por banduay. Kun apa ay men syai jingit. Kun apa ay men ben le chata ben le unta. To beli la instruction. Next weekly Kung ay mateng mali ka weekly, monthly, and you'll walk in that vision of God in your life. Amen. So, kabaan. Skapa. Hallelujah. Stay on track. That vision will ultimately lead you. Kalau kita pergi tu pau no try, ya aku tu kah. Ya, wanam sange, wanam paidian, wanam pet kiway, kimare kumno, kiway kimare kumno, kisakriblay kumno, kiway ki sakruham katno, wanam pet kiway, wanam mujor pat kiway, ialah dia. Hakani ka step kadai, ialah dia pihapan kali, ikani jing kali. Amen. Amen. But only when I read these things, I tell you with all my heart, as a pastor, I don't know nga berkat mong taray. I've not even reached yet. Bon kikay try ng miss. Bon kikay try that I have to review. Kabaan gani. Review and be honest. Kabaan gani. Review and be honest. In Philipi ganong balay. How ban review kabamot. Ladon ka jing itupao, ikan mau kita jing itupao jong blay. Matagaway ka magpinong kaman kali gani. Hey, mapidan, but kat no pila pendep begini kajing temu jong blay. Kagay ka bobli upun pao kajing jong pi. So far, how far have you reached? What have you done concerning the vision that God gave in your life? Upolo kung hindi ka nang balay, ikaw pagkaan, so tanan pa gini ikaw. Take an honest review of the facts of life. Nga ma, tangkap ma, bapinlong hok iradi, bapinlong honest. Nginig din yung, nga biyang rong no, nga biyang rong daliti. Nga kwa may pinginin, learn. Hallelujah. Ublay, unlay gajigim jumpi, bagabakin jaman siya, bagabakin jam do, kahabiyan ka ng kata gajigim. Skap hay gini gaway. Skap ha. Nginong araw way, skap ha. Habang araw way ka bumot, naong ba, ngiday gabakin jaman siya, ngi-imru hagado. Ganyan Kidon ki bakin jaman sir ki ba ubli kwa ban penurlong haga jikim jopi hanay ma pi pat pimlong la troy ban penkala iki haga jikim ka bakin haga jikim do jopi pat. You are unwilling to change. Ala pimlong la troy ban kala yala di na kwa manong iki ka ka bakin jaman sir ko ubli penkra iki jikim jopi ru yaga ta pinyo na pinyo ay gata. Hado berpindapat adjust yang dito. Philipi yang balai dekat bakan al ni pulilang. Om bangalayo pediang lepa, lani bala penjai lepa yang henai ngabe sa prangken, bakum tangan yo bat yang kata na gabantang bala bat yang ngaru dau Kristus Yesus. Siapa yang dekat bakan al ni pulilang sisian. Ong ipalang pi ong review and be honest. Kamu lupa Sudah kini kan dekat. Balik kita mapuli ni dekat dengan jing syai kau ini ni. Berkat mai ni. Apostle Paul udan hagaying bendi. And what a best time to review about your life being in prison. Ha? Pira na hagaying bendi. Bakit ka Paul ka babhay pi banpet ela ka jong jingim. Hey, ngale umno ka bari ka jing tumu ba ka jing khat jong blay. Ngala pendep ne mi ka boleh tumu ka jing jong. Siapa Apostle Paul ni. Ang pangalayo pediang lepa na bala penjanay lepa yang henay nga be siya prangkeng bagkumtangan yo bat yang kata na gabanta ka bala bat yang ngaru da Kristus Yesus kat bakalay ko para mangay nga ngamyo yeladi uban alabat Apostle Paul uang yeladi nga kwa man ka tuhok ki bangay hapo Philipi bagata ka bubli wa gising itubaw gising jonga ngambat boy siya katong. Hey, are you listening? Amen. Namaluran marway hagaying bendi. Berkat nila ka jong jingim. Madaw Snem na pai sa din kindian. Pai sa din nung niya maniyang nung pai sa din pe na hantay nga dan.
là poi hang no hay cái gì thu trong ble cái gì em trong à là đi là bị pet chân yên kinh điệt là bị pet yên là đi hay bà phi là poi cái bà phi là ble ya cái tang bà ble ubu ang dot no trong phi if you have not done it this is the time for you to review your life. Amen. Amen. Review honestly. Pitip nem kamen siam trong phi cái tiếp khám phá ya là đi parat bagi beriu in keren dega jing im jepi ka Bible kong kaman siam beriu ka tip ikai ka barala po jong kung bau man siam ko jong beriu tip iki jing jali ki barala beriu ko pa kung ta kaman siam jong pi ka tip barala ni ka step kaman siam jong pi ka ong o ki kan shibun ki kai ngaba pai when I review when I look back a little bit na ngape hok ya la ka jong ka jing na jong ha ka bini ka jing tu jong beriu ngatarai ngampat pendep ngatarai ngampat poi nang don bun ki kai ki mga klem la ban le nam tau try hay ka jikim jong review that honestly. Review that honestly. Ecclesiastes kalau bersipau dekat bakat praga ini sama beli ni dekat hadina tang ni cikgu balai anong penslap ni pinga ID points sa perkat sa let piji yeng sa pusan halor kini kini barok ng mga sama pinga ni Snem bau dia Snem arajar at musama kon bi jong try ni kwa bangim Sdang climb and the practical things of life that you have to consider today. Amen. Amen. Kinumla Mawjam no Snem arajar aku saw ka basyudan kini kijing perkat kiba dan kiba ang ketil parang building castles in the air mo bacu tau kita ki ying pakidulan haga jingmot ke baro kila chulong lor klemdaran kanon kijing streshtom ban be brais kita kijing tumu jong play. I'll tell you this, if you want to follow God's vision you have to be aggressive. Kau balik kijing tumu jong play pihak long satan pihak balong satan you have to be aggressive but balay usoitan kaperthay kantaan pi usoitan penwit ikan tiyak jong pi man pendap ik tumu jong balay balay naman siap hai kini kowe ha kini ki baro mau beli ukot ye pi kajing ni ka David bakumno ba kibriyo kini amat jingker kulo ba kajing jong pi. The ultimate goal is that people will be blessed through your life. Ecclesiastes mga masipol ka magkatragong ni daga jing alihya daga jing sok kan ngam siya po bat daga jing jay pede kikti kayeng kajaw. Amen. Ang pulimang ibig sama daga jing alihya daga jing sok kan ngam siya po bat daga jing jay pede kikti kayeng kajaw. Sama labi ba mo katin kalik kayeng himlay RM kaya jing jay tu hisap yung oh malik siya tu apa yang tu makan manu man pelet dia mapi yang malek. Amen. What I mean is if you see there's a problem you're responsible to change it. Nobody else can do it for you. Amen. Mapihi piyaman long lakloy panpenkala. Ya kata. Amen. Karena nabibitip pangikibri yung yustrat ay kalan. Ha? Dasi kami kasuki kala wajib sikmat kabujuran di hadian. Buat video, saya itu suki kala jak kabujuran ni barapor. Saya kala ni. Pagkalakna mo ng itiraya, pagkalakna kandiyan balik. Kaya jingmot jongi, we have to be willing to change. Kidan kibriyo ng ipi kibang sumutanat ikising kala. Kidan kibriyo kibakwa bangken riya to avoid change. There are a lot of people like that. But I'll tell you this, naramdan ke jing kala ne. Uri ba bitam ubang angno de jing kala. Namar haga jing jungi wan haga baken jado ni kala malagas ni. Hitip an, piham temen tagas ni mani ka pamenden. Kung syong nga tabi piham temen. Kajing kala ka don. Pisutu na. Darabim, change is inevitable. It'll happen. Regardless of whether you want it or not, it'll happen. Tengirong yang panong na kloy, bangin long willing, bangin kala. Hallelujah. Amen. Baliw Paul, baliw Ecclesiastes Solomon ong sipangganiga jingjay pa din. Na marhaka pa din ba't man review yun na din. Siapa? Yaga jing ito pawon pendek pihak long smart, long sting, pihak long tresh. Amen. Don't have big dreams and you're not working towards it.
Hallelujah. Amen. I said, don't have big dreams and you do not work towards it. Gibar boarding thing, you don't get to pound, give a light project, give a crown, you don't have a drink what, but never a colleague, you should hang at home pale. Nah, I got so long he can go away a sneak. That no part can go away a sneak and no. That no part can go away a sneak. Can saja or long here than a day. No, you have to be willing to do something towards it. Amen. So review and be honest. Concerning the call, the vision that God gave in your heart. Apostle Paul who review yung progress la jong ha Paul puro hiling bendi. Lama puro review jong blay. Apostle Paul na puli gini Bible na Philipi pait nila ka jong jingem. Para bagay ko ni trohot ni. Dia kata ka mo play mo para labat dia kata. Take away pat ngale. There's one thing in it. Maklet no ikiki bro ko ba siya din. Kanere ra jong ka ti siya ki ba siya kamat ka mo play ro ni ka jingem jong. Amen. You don't have to regret. Nay bang shop sa hantu, ban skosi sa, nay bang shu, ban dam so agajing slow down juga jingim, yen joy ban kanere kakti jompi, shaki eke ba shikamat ba na jingim. Amen. Kanega kubor kam day bangan penram pi, kanega kubor kade bangin pet yeladi shimat kanega ski. Baban ong yeladi try, ngalong na kloy bangan yen pat. Mangan pendet ikata ka bang kanega jingim jong aban. Hallelujah. Amen. Philippi line. Number 3, report and be honest is a word. The third word is what? Report and be honest. About report, kamu use. To report means pinang ban report kamu karon accountability. Mo? Karon kada gajing agent kenya gajing emjongi. Haban nile egino lesi babhatam iban ya thuok chapang gajing emjompi gabagumno phile rilok jompi. Samjar bahanto. Nong biak ini lok baik jompi. Iban dabatai, iban pina report hai kalau kuno, tahu Snem? Kalau kuno, no. Kirang buat kerabian ini kan. Kadang tapi pat kiai kibarang kamban kelah. Mo. My wife is the best. Tingting klani ayo ma. Or abiak ma tu. This has to change. Ini happen kelah mo. Report. When there is report means sampai ini away. Ban report kamu gini siapa? Kaya ka ba pili kalau ka ba day, nem? Kaya gini ka ba pili kalau ka ba day, siapa? But kaya ka ba nila ban pengkala ban penpa? Amen. What you doing right? Sama ban report kamu mo? Hey, kani we doing very right. Nata this is wrong. Nata what we can change. Like tadi kita. Haga report barbor kalau kita mo. Kibara na po commerce kita pahay gani. Like I getting kenjing dia to the bookkeeping or whatever they do accounts mo, and that profit and loss margin mo, kita thok bani apa, getting yo nong, but getting do nong, kita thok ba mo, kita penbian ba, oh happen bahan aku ni, kenang ban nong do nong tan, happen bahan aku ni kenang ban yo nong kampa, lagi kum ta ter siapa, what I get chicken juni ru Paul aku ni Philipi, kalau lain dekat bakat lain, juga dekat ke bersama apa. Ada di kuakan pendep dia jentmu jong blay. You have to report and be honest. Ilok jong pi baar neno, your friends, your pastors, your mentors, people who believe in you, you tell them, how is my life? Kajing jong ako kumno. Hagabali ba kajing tmu jong blay QE na kumno. Nga mare na mi kajing tmu, nga pendep nem. Hanu kano nga poy, nganong kumno. Batay hok, dia tu hok iki barok kumakanong. Anong ipingin ni gawin? Hebru kita beliau ku hanya cikim jompi kita bagi sudah betul. Ubeliau udah temu ban boy Hebru halornya cikim jompi for a purpose. And if you don't understand why God put certain people in your life, pingan orang pingan boy kapor, pingan appreciate ikin danu di Hebru hanya cikim jompi, ya lo pinai jin ken, ya manu balak ban pet ikin cikim jompi lumnan. Nakadam. Be grateful to give an honest report of your life. Accountability. Whether it's towards your wife, towards your husband, your pastors, your mentors you have, be honest with them about your life. Hallelujah. Amen. Oh, ini apa pendek ha? Uli orang yang untung akhirnya
Kamla pendek pemari melek. Kasulan ka do tanga. Kasu pisah ka jing mot je berkat tanga. Kasu dan nang jing slow down ki jing babi. Makamla melek. Ya thoki ta ki baro aga jing. Amen. Amen. You need people around like that you can speak honestly. Hallelujah. Philipi kan orang lain kat lain kat lain puni masih kat sama aja saat ini I'm about to finish because I believe today this will help you. Kat lain orang ko para bange ngam nyoy re diu bala labat Hande gani ko way ngale daga ba collect no ita ke paro ki ba shadian but daga ba kner no shiki ki ba shakman. Amen. Nai kan mau shu ka bladet ma ko way banong ha ka bay dei bat ka bladet kiran ki victories ki failures no piu sama ar pulai ki dan ki jing salut ki jing benut ki jing babi ma kwa ba ki no ki shadian le tang ka way ba pin collect no ki baro sama gom no hande ka way ngale daga ba collect no ita ki ba shadian. Amen. Klet no kita kiki baru ke bersyadian. Dan lebih orang ini nak pendam kata, I want you play. It's a new chapter God is opening for your life today. Amen. Ketika kasih sadar kepada Thymmai, kepada kuat, kepada boleh kuat ban proyek dat ban thok iki kepada Thymmai, nanti kita jom piu Snem ajar aku sah. Hallelujah. Amen. Have an honest reflection and accountability sama. Kabasal, revise. Is the word revise. Remember is the first word. Kama'ar, kadike. But then what is the second one? Review. Third one is report and be honest. Number fourth is revise. Kapan? Porong ni way cut. But kong koren ngolong bakat lain yang cut bakat ar. But kong koren kan ngolong bakat lain kan cut bakat ar. These are practical things that you need to do for this year 2024 if you want to start strong like a chicken jopi. Amen. Kat lai, kat a. Yang puli ko pagalong. Apa baru pimbut nama ang naman mentang. Yoi. Tangkumba. Hagayit. Baberngut. Hagaba. Dum. Berngut bernget. Henry hangta. Markmat. Mentang ngatim tang katukat ni Henry hangta ngan itu biang kumju kumba la itu biang ru yang ah siapa Apostle Paul no he says what he says om bakata ka bau beli open pau ye pi kalau berbuat berniat. It's not everything in a floodlight. Mo kam double ba pisu iro naru masang ru kokut kumno bagai ka jing thu jom play ka jing jom pi berbuat berniat ya kata piui. Amen. They revise biang bani pai no berkat bingi di hato kata ka jing thu pa ko play Ukraine yang that I walk in it kadai si sana play ni kadai mga sumudur mga relati ni ne kadai ke ka ba ki we ki ong yang ne teng ile ke na ba ki we ki ong yi. Nanti BP ngarap begini harga jangan cengeng porban Sdang mensyakri belai kibli kau oh le nama begini oh bibian pelat di best pelat hinang pelat khantan jeng pesle khantan ke jeng jom belai balik kata rela mala syong kiwi la shule poison jari la di pat. Don't do something that someone asks you to do. Amen. Hari apa kile apa kiwi iru pat suthu bat karun kata ke jeng peskem agak download hoi kadang ni mga kamande ay kecil. Amen. Sekarang hari ini gue upol, hakapor, kabo kongo, itu tuh kecil itu pau, kabo bat lalu jisu na beneng. That vision originated from heaven for his life. It was not a self-made vision. It was not a vision that someone told him to do. Kamdairu kaba upar khat hidalat di bakani kari mga amalle akong ni, and so revise the vision that God speaks to you. Amen. Kalau bernget. Nah, kau kesini, abang yang kemat tu try, will know exactly. Nah, kau mentah tak kadang. Beri abang bernget kamu ayu. Abang bernget kamu pakai sakut kumta. Abang bernget kamu buat kecil dan kamu jongi kedai. Kau ingin syariat agak jalan musibu kau jomblay. Ya abang panjang start musibuk kau jomblay. Kumnongin ya ni Snem azar besar.
Siya ingin le, kanong ini ban le. Le sigidon kiki ka pile, pisu penlut ka por jom pi. Pisu ai ka commitment jom pi ai ki ba phim de ban ai. Or maybe some of you have washed your hands from committing some things that God asked you to do. Nang gibril ni yo, o malathai ni yo ba mathai ktina ni malathai. Ni si upli ong gambat kut. This is your race. Don't wash your hands. Hari kita empat ngiting tengah ke jono brio. Ngi dara ding yo. Ublay empat kot, higla kot no ima hidara ding. Len ke jing. I'll tell you this, listen very carefully. If you miss doing the vision that God has for your life, you'll not just be dissatisfied, the devil will get your life. Ano message siya? Hindi talaga pimkongo isi ito pa mo jong blay kasi yung jopin hindi tama pinumuhon lagi pinum supijudang kasi sudiaw usoy tanong yo kasi yung jopin he'll get you. You may not like that to hear. You don't like it, it's alright. I'm not preaching for you to like me or not, but that's the truth. Usay tanong yo kasi yung jopin arangin pimkongo kasi tumo jong blay kasi yung jopin balay naman haka kasi ito pa mo kasi tumo jong blay hantagron kasi da hangtagan ng jing pendam, hangtagan ng jing alam ng jing play, ng jing Amen. There is no guidance, there's no provision, there is no protection outside of the plan of God for your life. Hallelujah. Amen. This is my prayer. I believe this will be your heartbeat as well. Meron na yung shikri blay like an Snem na duway ng kinigisni na duway takoy na duway ng taray. I just want to do your will, Father God. If it's just one thing that I have to do, I'll keep doing it for the rest of my life. Tingnan nga jing mo tidak shibun ki pressure kita ki jing ban ka buat ang jing mo berkat jing ka bang ki way kay ba kile ani kata ka jing penshoy jing jing ani kata ka kay ba kile kwa ban le nang hindi ka kamtan ka jing ay jong blay pat ban le blay kam khat if ban le kata. Amen. But when you're faithful in the little, God will give you more in your hands. Hallelujah. Yay ne ay baret utray un ketir ka jing jong pi. Revise. Amen. What if I come out John Blay? What you doing so far? They say dapat perkelan ang Juliet kung ni at dapat perkelan at you have to revise and check whether it's done right or not. I'll do something right. Amen. Pero kakam John Blay o kakam balang at try di mismo ang ni biran kakam John trying as kung kabalang yun ta hani Snem ba arjar kanyo li officially dan ta arjar apu sound in that niya ni Snem ba nyo mo. Dari berkat ba, kira sipon kijengkal lagi menghihapan ya. Bukan kini ngihapan revise, ngihapan check, ngihapan penkal lagi kini balai, nabar penbahaya ke kamu jauh terai, haleluya, amen. Dan apa yang ngipat julalong, kalau jengmot jengi, ni kesuki jonga, kamu juda nak ni, mano belasyo. Ni jubu ang tu. Siya itu jangan show tu baran tu. Bon kini yang jangan brio ni. Kita balik brio ki mesti tenat dengan jengkel nas kaman batai ki. Why people dislike change? Because it makes them uncomfortable. Lalu jengkel ni. Kadang dia jengek ke pihak-pihak uncomfortable with it. Nama kamdai syukur menjadi menurut. Amen. Na pagkalay ka structure ng jengong jeseng sisian kaya ningkong nang ha. Nama balik ni berbuar mo ni piyang gising ay mo hari malada karen kinung lengong. Let's change. Let's receive the offering and then we'll go to the Word of God for a few months and week. Ni pak melihat tenat kata no. Balik nama our mind is so Hãy cái lòng brio cho những số tân nát bằng lòng công dụ mà công ghi hiện tại cái màu này với cái yên yom ni ngài cái tiếp nát ngắm cho số tân nát ngà bằng cái là cái loại cái yên là qua bằng lòng mấy cung ni nó có por i mấy tầm men cho mà khi ta ta là kulmar kisuki tri như lại dân cái dia như lại dân giặc mà xong luôn lại dân người ta đây kisentil kita lagi post Snem kita ada iman bread noru nah ni nang don hipat aye balik mkwa ke jengkela
Chupalang ni itiar ki mata balay benut balan bread ani. Menong gigi jeng long brio segi tapi ke plastik syahaya bagi pelang. Kat tuyok plastik pelang, what bread, don't come with plastik. Dapat kasih ni lalai benar, ladapkan ni plastik. We like to accumulate, we don't like to change. Aku isi ngap bread dong, ngasih dong ngatang dah kading, boleh? Ngapan long nak keluar lagi. That should not hold you or become a religion. Amen. Kan long ai, kan salong ai, kan sa perlong ai beriu iki baro. Nong man syong ni, nong man syong tai, nong ta kan ni tang si syong ta mo, pe dei man syong lo hang ni. An syong ulang ni. Amen. 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 Revise. The third last word is restructure. Restructure. Ending with this and we'll pray. First word is what? Remember. Kemawi ke di ba kemawi ki pot lajang, ha? Kemawi ke kemawi. Itu ke sengi ke bau try wan ra ka jing pensyai ke jing temu jong u ke ba kenjable ya ka jing jong pi. Hallelujah. Go back to that. Refresh yourself. Ang kibri yo ani utay la kren yang apostol mga ne kan ni ke jing hadin post Snem. Na klima ni ay try wong noy pi. Bakon kala try ta. Tako wait. I'll tell you this, I learned one thing very special this year before this year began. I will not say anything that I'm not going to snow shabba in store no try. I will not open my mouth to say that the Lord said this. I have to be careful with that. But God will judge me for that. Amen. Schwab nong kawan no try ka jing snow no blay. But have a one shot ka jing snow no blay ka jing people ka able pile uso sa batay. You don't even have to say a lot of things. The productivity of your life will speak louder than what you're saying out of your mouth. Amen. Hallelujah. But when you say mo ka no ipi, maging yan kung tapos try. You know siya sting kay jong blay. And God doesn't keep changing His vision for your life. Yes, the assignment could be different. You could do something. Kailangan kung le kailangan ka lang. Kasi ito pa jong blay kam ju ka lang. Kanya itik kum ju. O Apostle Paul abo yara pesi na tama ng manta. Apostle Paul, may Paul jo may ng microphone. Iro na ng microphone siya tama. Paul kam ng microphone, Jesus kam ng microphone. Tanam day. Jesus not perfect, iro na perfection. You cannot. But it's the same word. But the method has to change. Amen. Be willing for change. Amen. 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 Hallelujah. Restructure. Don't we bring some nothing changes if nothing changes. Are you listening? Nothing changes if nothing changes. So we have to be willing to change. Now, but I'm crying out to God in my own life. I said, Lord, no Sdang these are the things that I cry out to God even from last night, even from last few days. I don't want to walk like this. If there are changes that I need to make in the physical, if you don't restructure your life, you will never be able to enjoy the blessings of God in the vision that He has for your life. Hallelujah. Amen. Let's all stand up together. Kaya nga po pala yung kranit hiya. Gawin di kibanay, kibalalik na optip na mga kando. Kini kiarmot kayo nga, optip na kini ba Krishan si kakam jong blay. Kaya bagi Krishan si kakam jong blay, kapasunan ang baka bagi ang nagasintor sa kiri ba.
Kiongwa kanini bobli khwani gi banne kamde ka jing man pan khia ga jing mo. So there are people who understand that. You understand what I mean? They ga jing jong piro kon big jong try. Kala bande le si blue khwani piro Christian ki blue jong play. But ya dan kan pan ki ban Christian ga jing jong ki. Le si blue khani ga don jong pi ya ga ba phin yai ne ha no ga kam ga blue khwani pi ban yai ne. Le phi yai ne ha ga. Amen. And I want you to pray, to remember the day, that moment that changed your life. You receive a word from heaven. Hallelujah. I go back to 7th of February 2009. The Lord spoke to my heart that this is what I'm called to do. But anything I can chicken jong hockey pia ka chicken jong ako brio jong play. Nampat boy siya kaya mo brio tumoy ka chicken jong. Nang buon kaya mga hapat na kalay lang ka jong chicken ban boy tik. Siya kaya yung tumo yung play ba? Kawagas niya nung try. Nalapandet na kasi marathon yung I finished my race. I've kept my faith. Hallelujah. Amen. I want you to do these 5 things. Number 1, remember. Number 2, review honestly. Number 3, you report honestly. Amen. Number 4, you revise. Number 5, you restructure your life. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ini dua yang ay mo utray. Kendra iso ime ko pa diga. Ini no pais itray. Iso mo ikaktiep joy. We thank you for your word, Lord. Lord, I thank you for speaking into the hearts of every person today, including my life, Father God. Including my life, Lord. I humble my life, Lord. But you step out of that soul. I want to start right, Lord. I don't want to put my foot into a wrong place, but I want to put my foot in the right place to start, Father God. But kaya ski ko try ang kaman jome avle ki khun ki jome ko try ki ranani avle try ke chingim chungi ko pani. Lord, you see into us. Like David said, Lord, search my heart, O Lord, and see if there's any offensive way in me, Father. And lead me into the path of righteousness. Lead me into the things of righteousness, Father God. And you can step good around. Oh, hallelujah. Hallelujah. Me